Koe loto whakaaho ki a whakaloto lahi mo a whakatoa melie me he wholofola. Ka veinga, fili manako. Poto wholofola, se misi wahi wa vesi hiwa. Ka o ka pau o ku mau fili manako, koe anga hala ia o ku mau whai. He o ku whakailo ki mau tolu e he lao ko ia, koe talangataa. E meni. Ke tau loto. E klelei whakamalo atu, ho o kei tofa hoku hala. Pea neomo pe koe wheha potu o ko whanonga io o ku tau pe mo koe siso. Ko ke whakatokanga kia te au he ahoni ai uho mo nunua o e fili manako. Koe talangataa ki ho o lao. Pea o ko vete kia te koe siso. Taimilahi o ko mo ua he fili manako. Whakaamu pe au ke whiohi pe mai kakai o ku iloa pea manako pe ke whiohi mo e kakai tu umaalie. Kai tuku ai masiva, tuku ai hausia. Si ka ui tou, kakai o ku li e kina he hala whanonga. Pea ko hoku uki ia he ahoni. Ke u ofa tatau ki he taha kotoa pe. Ki he masiva, ki he tu umalie, ki he anga hala, ki he maoni o hange pe koho o ofa i au sisu. I ho hua whape sisu kalaisi, ko koe hoku whakamaui. Emeni. Whakamalo atka te koe o ku ke kau mai ke ta lotu huwhia he hauani. Koe tau wholofola he ahoni, koe uki ai apostolo ko CMC ke oua na ataka fili manako e tau tō o ngā moui. He koe fili manako koe talangataa ia ki he lao ai otua. Pea ko e te talangataa ki he lao ai otua, o ku ne toi whanau iai ai siolalo, ai siokoloa, ai tae ofa, kai pehe ki he whehia. Manatu ina e fuaki he otua hono alo, a sisu kalaisi, ke pekia he funga e kolosi maa mani katoa. O ikai ke fili manako a ene ofa, ka na e ofa pehe ki he taha kotoa pe, ai angahal, ai maoni, ai tuumarie, ai masiva. Koho tau uki ia he ahoni, ke tau ofa, ta tau ki he taha kotoa pe, pea tau hi ho tau vāmu ho tau kau ngā whanunga, o tatawai pe. Amen. Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to all our social media platforms as we provide daily devotions. Thank you and God bless.